Gikundi kia mbeu embethe nigikinyitwo bicini cia murungamiri wa municipal tauni-ini ya Meru gwitia mbeca ciao makiugaga matari bwa nyuma ya kubewa wira wa kuthie kuthangarania ithurano cia sako ya menya tuko ya njuma ni macokete mameneria banene ma bica mathirikari ya Meru maria makuga ni makuthungira biashara ya matatu muci wa Mutindwa na nkuroki gwitia biashara mbeca makiugaga matumitwe ni gavana Kawira Mwangaza. Muthuri Muriuki atariri riboti yenu. Batu tujire muchemanio wetu ituretire amemba betu uria babati kwitha bejite muchemanio oja uria twitanaga na tutuka inya na ima kana aja kwitha twina security nuntu amemba betu beja bakethia secretary ukonania baruga ire oretinio watonya muchemanione thaire tuchemane muchemanione tuonere ngudi cieja nkurukia ngari ithatu inya chera ndroba cia thirikari yetu na ikweja chiguturwa beja bonthe batonya ndene muchemanio wetu twageria kwaraniria nabo tutugwitikanire Nandi ni makarigitio kia makemenya akiwa njuma through kagidagara bari na muchemanio juju ijwa tonyerero na kulema gwitana mbere na nonto bondu bubu mthyo na arua kikundi kimwe kia chumiria kikinyite obisine municipal manager bakiwe ni mbecha bakwenda kiwira ne brobe keri Yeah, only I was asking for 50 people. Yeah? Over the Arena, I want to 50, not about 1 to 9 there. Da kone kere chiri grid at the 5. That. Oh, that is that 1,000. Mecho chiareo. And only that 20,000. I am organizing by 2:30, 2:33. Where you obviously one. Ahí tú no me vas a ver, si tú ya llevas tu bono. No. Na ndekira gitumite wona ana banthaka bonthe baumirite ibara betirwa kiatho kanata na betere beta muchemanione na bagweta muchemanione mbaye ukoro muchemanio nontu jutathithikire orendaga enda juthukwe jura ya kuthithika jutathithikire na bwana baba bonthe batarirwe na bonthe benakie kuriwa nontu muntu na njewe pate anane akuru bakurera na baona na bao be skuru na nande tukuromba gonkanata ubare na mbeya ciao na mbui kethera tugeta na inchi bange tumare amathige tukina kinya twina kietu kenda tunengero into bietu na next week na njuma by njuma tukaumira Meru yonde tuje turombe kinya tuikwanguge ana ba Meru kinya twina kia kunengerwa mbeya cietu te sasa ata banengere nyakira bare te abanengero mutungirije abanengero mutungirije nane batwere itokugatire kawirare tomana onenkere kanata ora tuje kirabu ara gotaware go getembene kanata kirabu getembene kwa insurance kanata to mwambecha chietu naru ato ugato nenkere mbecha chietu na ndaka twinde na itokoria thirikari ne ate kugwata irabo binge etio gwatega kanata getewata itokothima kuthukia ndaka stage na kethima kumi awa mwana keuna tuteba mugongo kwa kanata to kwira narua we kinya tukambe achia tutule India mabobu bogite stingira bokara kuna mithago kwe mingi nonto kuna mbecha bagwetua na bate kumenya mbecha chichiambi nontu ba muntu gwita pastor Kawira gotumite pastor eza gutwanga kingi mboria muntu gwita kanata ogore otwere thirikari ithatu Taizi Kawira gutonya ojo twangamisho tu wa thirikari engaba ogore wenga bano Meru wetutedia twe youth twe atia wa tutedia rutere rwego batu tukunyanyasika
mtu gwita pasta arete ngiri 5 mama na guthikia mbeca mtu arete ngiri 5 akiuga ikawiro gwitia mbeca batu itu tureta on the stage tukabangana tukathithia mantu amega lakini aretete pasta ari watangara emete ngiri 5 na benda bancho ni kabera bwega arete ngiri 5 kuga mama no etete ngiri 5 turenda kawira achumerie gabana wetu eja twire ngiri 5 eta ya pasta ichiai tangara gwe komboire amete ngiri 5 akuga mama akinyoro ichio traffic masho erego tutethia inde twikire yo turaga nonto etongere tu Francis no gwetie ngiri 5 kila wakati agechieta pasta tukorie pastor riku mbere yukura mathaa ithathatũ rĩugo tumba kwathikira murungu na wathikira mbeca na ndi pastor gotwera watha wathikira mbeca kai murungu kenda tumba gwitania na gwe ngaba natiga kumama nonto tulirwa mbeca igwo gwitia umiro twire kethira igwo tukutumira mbeca kana te mbeca ke 11 tukaraga munga yo aumire atwira watha mbeca tunenkaira pastor kana tule aga revenue ya thirikari na ndi nonto niremete kwethira kure maburu kinyatyo byama byonthe birio na tutige kure revenue nikenda nagwe umaro twira ni utureage pasta Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirijo Kangangi.